selam i dobar dan. Poštovani gledaoci, naš današnji gost je akademik, profesor i književnik Ferid Muhić, jedan od najuglednijih savremenih filozofa i intelektualaca našeg prostora. Tokom bogate akademske karijere ostavio je snažan trag u oblasti filozofije, kulture i humanističkih nauka. Svojim djelovanjem i javnim angažovanjem stekao je poštovanje širom regiona. Dva su razloga zašto je on danas sa nama. Prvi i poseban povod je za ovaj razgovor jeste činjenica da je Skupština opštine Petnica donijela odluku da profesoru Feridu Muhiću dodijeli priznanje počasni stanovnik opštine Petnica. A drugi razlog jeste autorsko veče Ferida Muhića u okviru naučnog skupa Bihor 1938. i 1948. Dobrodošli u našu i sad vašu Petnicu. Bolje vas našao, selam svima i dobroveče i dobar dan. Petnica vam je dodijelila jedno od svojih najvažnijih priznanja, zvanje počasnog stanovnika građanina opštine. Kako ste primili ovu vijest i šta vam ovo priznanje znači, ne samo kao intelektualcu, kao filozofu, akademiku, već i kao čovjek? Evo, zato je tu ovaj štab. Zato sam ga doveo ovdje, jer bez njega ne bi mogao izraziti moju radost i počašćenost time što sam promovisan u počasnog građanina Petnice, a ja bih rekao i Bihora cijelu. Naime, sa ovim štapom, to je štap od drenovine koji sam ja usjekao i obojio ovim bojama 69. godine. Dakle, on je tu 57 godina samo. Nosio sam ga, išli smo zajedno na sve planine. Ja sam uglavnom išao sam na planine i u rasponu od Aljaske do Bornea. Dakle, ja ga stavim u avion u kargo odjeljenje i on me čeka da li na Aljasci ili u Borneu ili u međuvremenu bilo gdje. I sve najviše vrhove koji mi znače mnogo, sa kojima sam na neki način sebe uzvisio, dijelio sam sa ovim štapom. A onda dođe jedno ovakvo priznanje. Ja sjedim, ovaj mi je za stolom štap, za mojim radnim stolom, pogledam ga i kažem dobro, shvatio sam. Naime, kao da mi je nešto dao znak štap. Nećemo ići na to najviše priznanje koje smo dobili bez tebe, ne brini, idemo zajedno. Tako da, mada je Petnica na 851 metar visine, a bio sam iznad 1000, 2, 3, 4, 5, 6 i 190 je najviša tačka. Ovo je daleko iznad svih tih tačaka gdje smo bili ovaj moj vjerni Drenov štap i ja i zaista ne bih bez njega osjetio ovakvo zadovoljstvo i radost, baš ono autentičnu radost, priznanje ljudi koje toliko cijenim i volim i sa kojima se osjećam blizak od uvijek. Tako da mi se čini prosto kao da sam ne tek postao građanin Bihora, nego kao da sam to već bio i sada ponovo se sjetio toga. Hvala. Pošto je večeras vaše veliko autorsko veče, mi bismo rekli, vaše autorske večeri obično prerastu u otvoreni dijalog o filozofiji, kulturi i savremenom čovjeku. Kojim temama ćete ovog puta posvetiti posebnu pažnju i šta biste željeli da publika ponese sa sobom nakon večerašnjih razgovora sa vama? Ovo veče je zamišljeno kao veče u kome ću ja na neki način odgovarati onima koji me budu pitali, a neću ja voditi glavnu riječ. Dakle, dirigenti su akademik Šerbora Stoder i moj veoma dragi, poštovani, inače poznati glavni urednik Monitora Esad Kočan iz Godočelja, moj nekadašnji student. On je završio filozofiju u Skopju, bio mi je student. To su dva veoma draga prijatelja, sjajni ljudi, eruditi, koji poznaju ono što sam ja radio i šta će me oni pitati, ja ne znam. A ja ću nastojati da od svega onoga što me pitaju osjetim puls publike pa da im na neki način pružim ono što možda neće biti prisutno u pitanjima, jer je to više manje prijateljski razgovor. Tako da će oni nešto govoriti, ali ja mogu i na njihova pitanja da
nađem rješenje pa da ono što bi tražila publika na neki način da dovedem. To svakako neće biti dominantno filozofija jer je ovo više jedan čin zbližavanja, jedan prijateljski razgovor sa publikom u Petnici i neku ekstremnu stručnu temu svakako i razgovor nećemo voditi. Biće ono što me oni pitaju, Šerbo i Esa. Onda se nadamo da će biti i filozofskih i identitetskih, ali i prijateljskih pitanja. Nemojte sumnjati da će oni pronaći najbolje. Ne znam drugu dvojicu koji bi to bolje uradili od njih. Saglasna sam sa time. Uvaženi profesore, hvala vam, čestitamo vam još jednom ovo lijepo priznanje. Hvala vama, moj selam svim građanima Petnice, posebno svim Bihorcima i Sandžaklijama, ljudima sa kojima sam ja oduvijek veoma blizak, oduvijek, to znači od kad sam sebe upoznao kao čovjeka. I zaista se osjećam izvanredno počašćen ovim velikim priznanjem. Hvala vam još jednom i na ovoj privilegiji da mogu da se obratim našem širem auditorijumu, a nadam se da će biti večeras dosta ljudi u sali Doma kulture. Mi ne sumnjamo, hvala puno. Hvala vam najljepše.